Tux, I love you so much. I love you, ndagukunda. Sindagukunda ko abantu benshi babivuze canke abantu benshi mbona ko bagukunda. Ndagukunda ko umutima wanjye ugukunda. He is everything for me. Imwe kwizera. Ya unyemereye twojana mu rukundo, tugakundana. Kumva umutima wanjye nukumva uri mu buti cyane, nukumva niryohewe. Ya I don't know you. Sinzi wewe. Nk'umugeni ukwemerera tugakunda icyo kintu ushobora kumhindurira mu buzima aba ex batashoboye kunshikana sinzi ukwiriza ntokora abakobwa benshi mwarakundanye urabizi ariko naguha umutima wanjye naguha ntacyo ntamara ndakuzeraniye ngo nuko ndaguha nayo mfise ariko naguha umutima wanjye nagukunda. Bonjour et bon après-midi à vous tous. Your boy StenPresenter cyangwa tumwite presenter Sten kuri micro za Sten TV ODYD. Inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Promise cameraman. Uyu munsi twaramutse tujya muri lancement officiel ya filme nshasha igiye gusohoka vuba y'abakinyi bashasha aho twababonye abantu benshi nawe ahisha akoresha umwanya y'abantu benshi twashoboye kuhahurira. Ni filme novuga yitwa Ikinyoma. Ni filme iri kiravugisha benshi itarasohoka izosohoka igenekerezo gitariki 25. Uyu numwe twabonye mu bantu bazoshobora kuboneka muri iyo filme ari na hejuru cyane. Reka tumuhe ikaze muri Sten TV ODYD amaze baturamukirize hama tumaze akabazo kamwe canke tubiri mushobore kumutahukirwa. Karibu. Unakoze cyane amanda baramukije. Ku kazina bakwita gute? KESSY. Turakubonye muri filme Ikinyoma kandi twakubonye bamwita actrice nk'umu actrice principale muri filme Ikinyoma. Turashaka kumenya nyuma y'iyi filme umaze gukina filme zingahe, biba ari iyo filme yawe ya mbere umaze ushoboye kubonekamo canke hayo hari izindi filme woba warashoboye gukina nimba zihari zo bari nkizi? Oya murakoze cyane kwanza amicambere Jesse iyo filme ya mbere nari Ikinyoma, ubugome, nyabutatu dukuma izo sosio ari nakinye mu yindi mandi matini narindi munagenda kina amafilme atandukanye mu cy'amahurutsi nagenda kina nyinshi rero siyo yonyine ngiye gukina muri Hero in Faith Entertainment. Woba waje nk'umuki wo ukorana nabo canke woba watumwe ko nkavuge twabonye Sami yashoboye gutumwa ko kugira ashobore kuza gufasha abandi? Oyo bwa mbere naje nk'umuntu nyene bahemba aba muri matoga tukakomwe hamwe dukora ikintu kimwe mu matoga gukora. Urumva urimo nk'umukozi wabo canke urimo nk'umumambre asanzwe? Ubu turi team tu ndayirimwo iyo yindi nayo ndimwo haraba ibibazo kanaka birakunda ko ndayivumamo cyangwa gatera tubishaka ko twaduhemba turashaka ko twigeza ko nawe turakora cyane. Iyo yindi wahoramwo uwo mwapfuye kugira ishobore kuyivamo ibintu byinshi nyine ibintu byinshi udushishirize ku mayangi ibyo bintu wazaha basi mu buzima nazi hari abantu baba bashaka yuko ibintu biba by'iwabo nyene ubundi ho filme ndundi tuba dushaka ko dutera imbere dusanzara mu bantu benshi ariko ugasanga bashaka ntupfe nyine ugumuri wabo umubanani yahuye rero twapfuye hanini ariko nta bintu birenze nyine twapfuye. Nicyo mwapfuye ntubona n'ahandi ko bizoshobora kwatokeye ugashobora kwavamo cyane no filme ntiwibanda ku muntu ahubwo wibanda ku kazi uriko urakora. Rero sinibanda ku muntu mwatwo turakora sinzi ibiri imbere sinzi nyine bimeze ariko ndiko ndibanda gukora. Mu mafilme yose umaze gukina turashaka kumenya n'ikihe kintu gishasha washoboye kubona muri iyo filme Ikinyoma kigeze ubona mu yandi mafilme wowe warashoboye gukina? Nabonye nuko babivuze muri conference twaragwaye cyane vraiment twaraduze rugo mwese ibyo nyene vyabo kujye twara abakobwa babiri twari batatu abatagwaye umunsi bagwaye twatuje uyu munsi nyine batunaje tuja mu bitaro basema tukara mu bitaro. Nicyo kintu gishasha washoboye kubona mu filme Ikinyoma utigeze ubona mu zindi filme? Nukuri yaranduye filme Ikinyoma cyane. Wabaye principale actrice muri iyo filme yonyene canke wabayeho n'izindi filme wowe warashoboye kuba gutogwa mu bandi kugira ushobore kuba umu principale actrice mu filme? Rero n'izindi nyabutatu zose ndi principale, ubugome ndi principale, nini nakinye nkovu ni principale. Sami mukorana gute? Tumva mu filme nyinshi umenga mwa muri kumwe Sami nyine dukorana kuje nyine bon twasanze duhuriye mu kazi hama turakorana. Ibintu bikunda kuguhanga cyane na cyane yuko abantu bashobora kuba bavuga byinshi
mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo umukobwa agiye muri entertainment bamuvuga ko byinshi, wowe bimaze kugushikira bakakuva ko ijambo rikakubabaza, byo bari nk'ibintu ya je banavuze ko ibintu byinshi baravuga ko Maraya, baravuga ko Disney, ariko byo ko byanci ntege ko nayo icyo kurarondera. Rero igihe ukora udicyo kurarondera byo ntege ndabyibaza. Kora cyane kugira ngo bishike. Ibyo baba bavuga ku bagenzi bawe byo bibashikira canke nawe ibyo baba bavuga byo bari byo ushobora kubira ikibanza cyane mu byo baba bavuga cyane cyane yaho kira mukobwa ashobora kuja muri entertainment, icyo kintu cyo kuba umusore bashobora benshi bategerezwa kubibita. Wowe bibaza ko babibita kubera iki? Kuko kundo basimbo muri filime babona kubera filime uko ikina wambara isho y'icyo kintu kuramba ukurate. Ndetse ndashobora kwambara ibintu bigerekereye bamuhaye rero y'ubusire bikunda. Ngeza kwambara igashusho. Abana bakabifata realite, bakabibaza yuko uri slay nyene mu makombe. Muri filime ni yehe action, ni yehe ntuze ikunda gukina. Hariho abashobora kuba bakina ibyo nyine by'ubusireyi, hari abakina bababara, hari abakina bari mu bindi bintu. Wowe cyane cyane bakunda kwizera mu gukunda igiki cyaje cyo gukina. Ndabikina byose, habakurira urukundo, uruzire. Ndabikina. Turashaka kubona akantu gatoyi, udukinira akantu gatoyi, nimba ko baraga akantu nyene baza abakinyi b'amafilime mukina byinshi, kubera kwiginikisha mu tuntu tutindi, iyo dushobore kurangiza duha mwanya abandi mushobore gukora naho. Bafite byinshi hanye na action gatoyi. Mami tuongoze yote si oh yeah. Tux, I love you so much. I love you ndagukunda. Sindagukunda ko abantu benshi babivuze canke abantu benshi mbona ko bagukunda. Bakunda ko umutima wanjye gukunda. Is everything for me. Si bimwe kwije. Ya unyemereye twojana mu rukundo, twakundana. Kumva umutima wanjye nukumva uri mu buti cyane, nukumva niryohewe. Ya I don't know you. Sinzi wewe. Ntumbwiye no kwemerera tugakunda. Icyo kintu ushobora kumindurira mu buzima. Aba ex batashoboye kunshikana. Ya no si byinshi sinzi ukwirinda ntokora abakobwa benshi mwarakundanye ndabizi ariko naguha umutima wanjye naguha ntacyo ntamara ndakuzeraniye ngo nuko ndaguha nayo mfise ariko naguha umutima wanjye nagukunda. Bamba seriye reka tugushimire cyane urakoze kumwa.